Denis Omedi ni ukuvuga ngo uyu Denis Omedi ikipe ya APR FC iramutse imuguze ngo afite imyaka igera kuri 30, ariko biravuga ko ekipe ya APR FC ishobora kuba yamumanukana ikigari. Uyu Denis Omedi details zose namaze kuba nzishira ku rupapuro, ndetse n'uwo bita Fahad Bayo n'umukinnyi ukomeye cyane, ndetse n'umwataka umwe mu bakinnyi ekipe ya APR FC nako agent ba Fahad Bayo barimo gushakira akaryo mu ikipe ya APR, kuko Fahad Bayo ni ukeneye ekipe ya APR FC, ntabwo APR FC imukeneye. Yes guys, nongeye kubasuhuza uko bisanzwe mwese mukomeje gukurikira channel Ibyiza TV. Nkuko bisanzwe ni Televeriye, gushimira wamaze gukora subscribe ariko nawe utarayikora, ndagushishikariza gukora subscribe guys, ndagusabye ngo ukora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Nkuko bisanzwe ni Televeriye channel ni Ibyiza TV. Guys munyereka urukundo ko mbakunda, wayi kubera iki ngewe umutaye nkunda ko mbakorera inkuru nziza zigezweho, amakuru dukesha umunyamakuru ukomeye cyane Mico Anta, nuko ikipe ya APR FC ishobora kuba yamanukana umukinnyi ukomeye cyane. Nzajya mbabwira amakuru, mbabwiye n'amakuru nyakesha guys, ariko mutumva mvuze guco. Ndetse n'umunyamakuru bita Mick Junior ni umunyamakuru ukunda gukonfirma inkuru za danje hano ku mugabane wa Afurika, yamaze kubavuga ko atangaza ko APR FC iri mu biganiro n'umunya-Uganda na rutahizamu typical number 9 mugongoni Denis Omedi waruhanganiye igihembo muri cya cyiciro cy'igitego cyiza cy'umwaka. Denis Omedi ni waruhanganiye igitego cyiza n'ibitego byatanzwe nyine n'abakinnyi nka Alejandro Garnacho ndetse na Mohamed Kudus. Hariho urabizi nyine cya gihembo nabona na Denis Omedi nawe yari ari mu bahangana icyo gikombe. Uyu Denis Omedi ndabona ibinyamakuru byinshi byagiye bimwandikaho kabisa. Ikipe APR FC biravuga ko ishobora kuba yamaze kuba irimo kuganira nawe, ndetse ibiganiro birimo kugenda neza. Denis Omedi Kitara FC umunya-Uganda Premier League. Denis Omedi that of Bill, uyu mukinnyi arakomeye, yakiniraga Kitara FC. Ni ukuvuga ngo rero soriho gake murumva nahinduye imvugo, ntago byoroshe. Uyu Denis Omedi reka mbabwire details ziwe. Denis Omedi afite imyaka 30 yiwe, akina nka nimero 9 mu ekipe yose yakinamo, akina nka nimero 9, ndetse afite n'ubushobozi bwo gukina ku 10 no kuri 11 rwose, ariko we akina neza ari ahagaze ku 9. Uyu Denis Omedi rero icyo gihe yahanganiye icyo gihembo mu ibyo bihembo muri FIFA award. Ni ukuvuga ngo ni cya gitego muri buki gitego yatsinze akagakipera abarimo kwibuka ni mu nyibutse muri comment, ndaza kubisoma ndetse ndababwira ndongera nkore n'inkuru y'ibitekerezo byanyu muri comment. Ariko ni igitego yaratsinze agatsintsino kabisa. Icyo gitego nicyo cyatumye ajya guhanganira nawe igihembo. Cyari igitego cyiza rwose, cyari igitego cya danje. Namwe mujye muri browser mukoresha, mujye kumushakira mu binyamakuru musanzwe mushakiraho. Murasanga Denis Omedi ni rutahizamu kakaye, rutahizamu ukomeye cyane. Ni umusore muto utari munini cyane, ni umusore wirabura cyane, ndetse umunya-Uganda, ariko umupira afite ku kirenge guys. Ni umusore pe, arakuze ariko nyine ukura kose ntabwo iyo myaka yose ntago ayimaze mu mupira, ayinjiye mu mupira vuba, ariko nanone hatari vuba cyane. Ni rutahizamu wakasamutwe, anayitwa Denis Omedi. Reka nongere mbibutse ko uwo bita Fahad Bayo nawe ni umukinnyi, navuga ngo ni umukinnyi muri bukaya, ni umukinnyi wakoze igeragezwa mu ikipe ya Yanga,
none umutoza wa Yanga aba ari ubwira ubuyobozi bwa ekipe ya Yanga ko adakeneye abandi ba rutahizamu abafite. Yabwiye ko afite ba rutahizamu bagera kuri 3, abwiye ati muri urwo rwego nta wundi rutahizamu nkeneye. Yasubiye iwabo muri Uganda gutyo, ubaraho gutyo, management yiwe niyo yaje kubivugisha ekipe ya APR FC, imwibutsa irimo kubabwira iti ko dufite rutahizamu wakasamutwe, nta kuntu mwamufata nanga mwe nta kuntu twamuhereza mukareba details ziwe, natwe tukabaha ibigwi byiwe mukashira mu gaciro, tukaba twakumvikana tukareba niba twahuza mukatwihera umugati. Ekipe ya APR FC urwo rupapuro yararwakiye rwose, ubwo butumwa yarabwakiye. Guys, muze kunyihanganira uyu munsi mukumva byagoranye rwose. Ubwo ekipe ya APR FC yamwizeho, ariko ubu ngubu ku isaha tuvugana hari uwo ekipe uwo nurimo kwishakira APR FC, ariko ubu ngubu hari uwo APR FC yo iri gushaka, anayitwa Dennis Comedy kutoka Uganda, from Uganda. Aturuka ni umugande wa Danje wakasamutwe. Guys, izi nkuru nta handi muzazikura usibye kubiza TV. Ndagusabye ngo kora subscribe kugira ngo tugendane, ndetse naho utarayikora guys nyereka urukundo ukore subscribe, nanjye ndagukunda cyane. I love you so much. Kora subscribe tukomeze kugendana akantu ku kandi. Wifuza kuba yanagira ikindi gitekerezo atanga, yampamagara kuri 0781322931.